Dobro večer, dragi čitatelji i gledatelji portala Međimurja. Večeras smo odlučili prošetati prekrasnim nam gradom, pa zato pođite s nama. Nalazimo se pred prekrasnim štandom osnovne škole Vladimira Nazora Pribislavec. S nama je voditeljica Maja Okriša. Pa evo Majo, možeš nam predstaviti ukratko ovaj štand? Naravno, dobro večer, lijep pozdrav svima. Evo ove godine učenici osnovne škole Vladimira Nazora Pribislavec odlučili su predstaviti malo što rade u našoj školi. Prisutne su naše učiteljice, nažalost zbog hladnoće naših učenika nema, ali ove godine bili smo jako kreativni pa smo izrađivali ogrlice od tkanine, čovječuljke od pšenice, anđele od gipsa, prekrasne ogrlice od glinamola sa učiteljicom likovne kulture. Lijepo pozivamo sve da dođete i da posjetite naš štand. Ej Bog, reci mi kako ti se čini ovogodišnji advent? Pa za jedan petak na večer malo je prazno, očekivao bi čovjek više u petak na večer da ima više štandova, što je žalosno, a u subotu nije ok. Što ti je posebno zapalo za oko? Ovo je lijepi bor. Lijepi bor, do sad kad sam Čakovcu, ovo je najljepši bor koji je. Slažem se ja, a imaš možda neku poruku za organizatore naše? Joj, pa nek sam nastave tako do sad. Hvala ti Svaki puno. godin je sve bolje i bolje. Pozdrav. Bog, evo nalazimo se ispred velikog bora, pa evo da li možda znate kolika je visina ovog bora? Pa 15. No, ja bih rekao 18,5. Bravo, svaka čast. To si negdje pročitao ili? Nigdje. Nigdje, znači pogodio si. 18,5. Oko 18, je, oko 18. Dajte mi recite, vam je prekrasan ovaj bor ove godine? Najljepši ove godine. Jel da, ja se isto slažem. A dajte mi recite kaj vam se najviše sviđa ove godine na adventu? Jaslice. Jaslice? Ja. Dobro. A imate neku poruku za naše organizatore? Druge godine nek bude bolje. Još bolje. Aha, još bolje. Da. Može. Super, hvala vam. Može. Bog cure. Bog. Kako ste? Dobro vi. Pa evo, dobro, hvala na pitanju, radno. Eto, nalazimo se, u biti iza nas je prekrasna štalica, pa jel vam se sviđa? Jako je lijepo. Jako je lijepo. A jeste prošetali kroz naš grad? Jesmo. Da, sviđa nam se kako ste uredili i baš je lijepo. Dobro, što se tebi najviše sviđa? Evo, bor. Bor, dobro. Da, mnogima je zapeo za oko ove godine. A recite mi, možda imate neku poruku našim organizatorima za iduću godinu? Evo, ti možeš prva. Pa nemam ništa previše, pošto je već ove godine sve jako lijepo uređeno i ukrašeno i baš mi se sviđa. Znači da su organizatori napravili dobar posao, Jako tako? dobro, da. Pohvala organizatorima, a ti? Slažem se s njom, sve je super. Hvala lijepo. Petice. Ćao. Imate lijepe kapice? Da, ne? Baš su vam fora. A recite mi kako se vam čini advent u gradu Zrinskih? Jako lijepo. Jako lijepo. Ja Što sam- vam se posebno sviđa? Evo, možete nam vi reći. Ja sam baš namjerno došla samo zbog toga. Ja sam nikada nisam bila ovdje i pa sve lijepe. Svijet isto lijepo, pa kinčili su lijepo. Languši su fini? Langoši su fini. Dobri, prijazni. Je. Super onda. Ali super, ja. Evo, želim da uživate i dalje i sve najbolje za ove Hvala godine. i vam. Hvala. Božić. Hvala. Kao i svake godine, evo ponovo nas je Čakovec u vrijeme adventa očarao svojim mirisom božićnim, lampicama, štandovima, gostiteljskom ponudom. Evo sve je jako zanimljivo. I klizalište, doduše ne kližem, ali i klizalište za djecu. Vaši dojmovi? Pa meni se sviđaju ove točkice koje klinci hvataju po zidovima i po podu, to sam par put primijetila i to mi je baš simpatično. Super, želimo da i dalje uživate u ovom adventu. Hvala. Hvala vama. Nalazimo se kraj finog mirisnog štanda gdje se peku fritole. Pa evo, možemo li ukratko saznati kako ispadnu ti fini proizvodi? Pa, proizvodi ispadnu jako fini zahvaljujući dobrom receptu. Fritule se rade od dvije vrste brašna. Radi se sa vanilin šećerom, sa praškom za pecivo, sa jogurtom. Nešto ide i alkohola unutra, mi stavljamo rum i još neke sitnice koje bi ovako zatajali ovaj puta. Ne? Super, sve najbolje i najljepše, a drugu godinu kako još ljepše. Možete mi reći što je ove godine in što se tiče lampica? Pa evo, ove godine vam je in LED lampice. To je
onako nekakva klasika sada postala koja se postavlja svuda i to je uvijek trajno i lijepo. Evo, zanima me vaši dojmovi ovogodišnjeg adventa. Evo, gospođo, možete li Jako lijepo, možemo malo prošetati, puno imaš za vidjeti, popit nešto, pojesti, to je najljepše. I lijepo ukićeno. Moramo popiti kuhanu, vino, čaja, pojesti si kobasice. Evo, gospodine. Pa da nije dobro ne bi si kupili za doma. Već smo kupili i u auto je ipak. Odlično. I Ja vaši sam jako zadovoljan, lijepo je tu i zato me i žena dopalala. O, super. Sve pohvale ženi, onda uživajte. Je, hvala i vi isto. Hvala vi.